Kebeli shibo ni pi ki ba pet ya kani ke video ani ke por te kani ke notification habi de ka kubor like kam apo Eastern West Kasil District apo Mairang te ya kani ke notification apply ja ka arpun rutrik jong February arja arpusau te ngan puli khengiat ko kombo tho ang ni the district selection committee Eastern West Kasil District Mairang invite application from genuine citizen of India for filling up the following vacancies on the Eastern West Kasil District. There, the third candidate should read instruction carefully before making any entries. Dito mentang ni lepet kita ki post ki prepare ibalat po ni po Eastern West Kasil District po Mairang ke district Thamai. Dia ke post benikong ke ni dua division assistant number of vacancies ke dekat wengot ke pay skill level ke level 5 mentaki unreserved category tang arngot dia ki kasi jantia bat garo ki dikhandai ngot ki post bat ko total jong ka dekat way dia ya kan ni qualification jong kan ni kalau division assistant ke di pass SSLC pass kemud pass class 10 bat ya dan ru ya ke computer knowledge kemud hanya pendap ke computer class bat kumju ya ka typing speed not less than 30 words per minute. Tinang ta ke post ke baar ke di gram sevak ke number of vacancies ke di tang lightly dia ke pay skill udah level 5 i untuk reserve kategori ke di tang kawai but kasih jentia bat garo ke di artli mut total post ke di tang lightly kani rugi pantang kelas 10 ni gram sevika kani gram sevika ke di ke post vacancies ke di tang kawai kejuk keturu level 5 ta unreserved tang kawai tapakai ni kasih jentia garu par mtandra kemud kini unreserved kemud kila aban yakun kasih jentia garu kalbayo ini ke post kawai tiam ta kani ka enforcement checker ke post ke di lightly unreserved di kawai kasih jentia bat garu ke di artli kemud mar makia ban ya sam kasih ban jentia bat garu kasih jentia kawai ke post garo ka kawai ke post tang lightly ke post kani rupa class 10 plus bat ke computer knowledge kemudian haban pendap ke basic computer kini ke post pesan ke di mandal ke post ke di tang kawai vacancies ke di tang kawai kini ka PSK ke di level 3 kemudian yang ni kini ke di tang reserve kasih jentia garo kemudian tang kawai ke post kini dia bat ka qualification ke di tang class 10 pass berkumju driver artli ki post tenang ta ka PSK ke di level 3 kawai ta unreserved kawai ta kasih jentia bat garo kemud ki haban yakun ki kasih jentia bat garo ki haban yakun ya kawai ke post dia kani part ke di tang class 6 pas mah kani enumerator ke di tang kawai ke post ki haban yakun haka unreserved category mara bade nomor ke di kadan tang kawai ke post kani part class 10 pass dia akan minta ke grade 4 kadan adu nyot li ki post kini ke pay skill ke di tang level 1 dia nang ta unreserved category ke di lightly ki post kasih jentia bat garo ke di southly ki post dia kan niru ke di tang pass class 6 dia kini jadi ki post prepare bala po Eastern West Kasil District po Mairang dia ngau cuka man pen mau biang ka last dia ke di arpun rutrik jong March dia ile ban apply kloy haswa ka last date nomor ba yo ba ka thut ke internet mah kumno ban apply kini ki post prepare pat ningkong pihak ban register hakani ka website kini pelapan ni hang ni kini website westkasil.government.in ngan sa bu haka description ni kani ka link mah dia nang ta ningkong pihak register ki register lupa ta kim dan kam ban register mah kemudian ni candidates who wanted to apply are required to register themselves with district selection committee through the website kani website they're using valid email ID
But kini ki candidates ke register pa company atho register candidate can apply by logging into their respective account using their register email ID. Kemudian ki candidates ke don pai ke account tigla man login by to email ID và pila log you. Te ke age limit kat ko mala batay yang ni. Kedai kat pras 6 ado live ho ars 6 mah. Kani kat pras 6 ado live ho ars 6. Te kemjur kadang ka age relaxation nam ta ki ST but SC mah kata lisan 6. Perhatian ba feel apply ke jeng siwa di tang sis padingka. Bat nam ta ki ST ke di tang san padingka ko mala batay yang ni mah. Te bat kini ki person with physical disabilities ko mala thoang ni. They are exempted from paying mah kemudian tan kaman sio mah. Te tangkat ni te keman supan kan mau biang kelas dia kedai arpun rio terik jong u match te sa subha man apply no keble shibun